Kembote. Unu kiaki tekela mulala, nzole kulukamba mwaki mpaki mosi. Donc avant de dormir, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Et le but de mes vidéos, c'est de vous apprendre la langue Congo, car c'est une langue vraiment menacée. Pour pouvoir atteindre plusieurs personnes, en tout cas je vous demande surtout de liker cette vidéo, commenter, partager. C'est très important car sans ça, cette chaîne est en train vraiment de mourir parce que les gens n'interagissent pas vraiment dans mes vidéos. Alors, je vous le demande une fois de plus, quand vous regardez cette vidéo, la première des choses, vous likez. Et si vous avez des mots que vous trouvez un peu compliqués, veuillez l'écrire dans les commentaires et aussi partager. Ça permettra à YouTube de recommander cette vidéo à plusieurs personnes. Donc, je dis matondo pour votre soutien. Nansengi inalungwenyo bakala bakundi bambote bakelevanga mambo mampila kampila vakimosi kansi lumukimosi nansengi wayenda kumfinda yandi wamuna ba dianda impe kuzulukuna kwa kala yensamba yandi vo muno sieno nsamba yayi puna yandi wa maka mubadi odio ibuka luaka na teye kuzulu ni kama na noa samba yoyo ya kala ya muntu ngana kwa kulumuka yempe wayenda kuandi kubwala evuvata evurata kondwa kamba samu kuvata munkwa samba yoyo bukayenda kumfinda katala mubadi odio puna samba ya manisa yandi bo nani nwini samba yame puna yandi wayenda kuvata yawenda tala fumu bwala kaluaka kuvata wavuva yemfumu bwala futala munu bungele kumfinda kakimweni samba yane kubuna muntu musi meni yonwa puna mfumu bwala wakubikisa bantu babonso bakuvata yababo kila valusanga yandi vo nani nwini samba ya mbuta yayi kansi vuva vata kamuntu kuwavuva kedika yandi nansengi vo kakala yandi vo buna tatala vava tona nani weti tembila buketi diata buna babonso no yebibulu yebantu bakele zingilanga vakimosi batala buna na lungwenya yandi buka nazula kwenda buna kutembila kana tembila yandi nansengi vo yandi nwini nsamba yayi nalungwenya vunkatu kamunuko kansi nikapakumuvana tumbu peleko kayandiko ono nsamba yoyo kansi buka kele tembilanga buna bakamba vungeye wana wakolo donc nsamba meninwa bakumuvana tumbu yandi nalungwenya nganzi za mubaka yandi vuka diambuko munumpe siya vutula lumbuken kaka puna yandi wayenda kumusitu kumfinda yempe muntu musi wakele salanga bilanga byandi kuna kwa kala minti mimbutu mingi na mingi kwa kala mavoko malala mamanga nsafu mimbutu mpila kama mpila puna yandi buka yenda puna wayoka fuba yoyo musitu o impe bionso nbekala kumusitu o pamena via mimbutu mionso no emana yokwa munkwa musitu o buka yenda nani yokele musitu wame puna wayenda tala fumu vata bambo kilanga vuduki donc le chef du village on l'appelle par duki donc fumu vata puna kayenda ko fumu vata wakubiki sadiaka bantu babonsono yandi vo musimu beno yokele musitu wangana kuku kalanga mimbutu kansi kamuntu ko watambudila yandi nalungwenya vo bampangizame totalenu bikanda si bebe onsuno wonso wana kikanda si kina na vyuku vyuku kina kia ndombe
yandi yokele musitu wao kadi vu yokele musitu bombe makala puna bikanda sibia kusibe kituka bendombe yani mfumu bwala vo bakedi kabona puna batala bikanda sibiba bonsono yepe bamuna kikanda sikena nsengi kyakalanga vyuku kendombe yandi nalungo nyavo buna nansengi yokede musitu wao yani bunkatu kamona ko isi wala bongeye kadi kikanda sikyako kena kendombe bene puna yani pini bamuvana tumbu alon kelongi tulende baka mukimpaki yake kadi muntama mbimpa bakile tulongi langa donc bantu babonso mbimpa bakile tulongi langa puna longi tuna baka mukimpaki yake mamonso no matuvanganga ko bantu kondo bila matuvutukilanga betuki bene vo no kyaki utuzola vanga mbi kwa muntu ngana kondo bila zaya divo kuntwala nzila momoma unavanga sima kuvutukila ngeki bene kadi nansengi wavanga na lungo nyamambi kavanga ndi ambuko yimpi andika banzi lavo kadi ambuko sima luta kwande kansi yandimpe na lungo puna wavutula iwavanga mbi kwa nansengi dina mvovelevo butochi dzingila vavalusilo butoto muna tufito matala tufito mafiongunina kuvangi andi mbi kwa muntu nganako ngampe mbi yoyo siya kuvutukila ngeki bene atondo. Donc merci d'avoir écouté cette petite histoire. Donc comme d'habitude, pour améliorer votre apprentissage à Kikongo, vous écoutez l'histoire plusieurs fois et s'il y a des mots qui vous compliquent, en tout cas mettez-les dans les commentaires, moi je vais vous aider à traduire car vraiment le but pour moi c'est de vous motiver d'apprendre cette langue et de les transmettre aussi à vos enfants. Atondo, Yelusala, Kiambote.